ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni rya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wasake ivuga yuko hari abaturage benshi bari kugaragara biba amazi mu buryo butemewe n'amategeko, ubwo bafata robine bakayicomokora barangiza bakavoma amazi agakomeza akanameneka, bagahamagara abakora amazi kandi amazi barangije kuyavidura. Hari n'abakata ibitembo bakabanza bakavomera ibigega ubundi bagahamagara bavuga yuko amazi yapfuye. Bino rero Wasake yabikomojeho kubera umuturage wafashwe wo mu karere ka Gasabo afatwa igitembo yagikase na se ya meto, amazi arimo arava yarangije kuvomera ibigega, nibwo yahamagaye Wasake. Mu kwagera basanga igitembo cyakaswe, ntago ari ugucika kw'igitembo. Uyu mugabo bimubajije avuga yuko ibi ngibi atabizi, nawe yagiye kubona akabona amazi arimo arava. Bino Wasake yabikomoje avuga yuko buri muturage wese uzafatwa yiba amazi azahanwa bikomeye cyane, kandi ikindi umuntu wese utarishyura amazi ya Wasake yishyure amazi nonanga kugira ngo batazamukuriraho robine. Wasake ivuga yuko ikibazo cy'amazi bagikemeye cyo ku mihanda, ubwo abaturage bari Karamaga bavuga yuko bajya kuvoma amazi bakabahenda, amazi yo yaburaga bakishyuza igiceri cy'ijana kandi amazi agura 20. Ibi barabikemuye, abahendaga abaturage baba kuyobashyiraho abashyashya, kandi Wasake ivuga yuko igiye kuzana system yuko abantu bazajya bavoma amazi bakoresheje ikarita, ubwo amazi azaba agura amafaranga make cyane, agura igiceri cy'icumi. Impamvu amazi agura veri nuko n'abariya baba bahari bavomesha baba bahembwa. Bivuze ngo rero amazi agiye kuba igisubizo cy'abanyarwanda hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ega ni nabyo buriya amazi n'ubuzima, n'amazi n'ubuzima. Wasake rongeye kwibutsa abanyarwanda bose ko umuntu uziba amazi agafatwa azahanwa bikomeye cyane. Ikindi mwishyure amazi ya Wasake. Wasake ntabwo yigize aripfana, umuntu ufitemo ibirarane yishyure Wasake. Ngayo nguko rero reka tujye ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe umuriro w'amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Cyane cyane uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali nitwo dukoresha umuriro mwinshi cyane, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Ibi bice nibyo bikoresha umuriro mwinshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo umujyi wa Kigali ni ukoresha umuriro mwinshi cyane. REG ivuga yuko yafashe abaturage batatu bacana umuriro mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage barafashwe barahanwa, umuriro wabo bawukuraho bishyura n'amafaranga atari makenya, amafaranga y'u Rwanda. Kugeza izi saba ntago bazongera guhabwa umuriro bitewe nuko bacanye umuriro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bamaze imyaka irenga 5 bacana umuriro mu buryo bunyuranye n'amategeko, baje gufatwa rero baza guhanwa bikomeye cyane. Bityo barasaba abanyarwanda kuzajya bacana umuriro utari ubuntu, kandi ikindi bakazana abatekinisiye babigize umwuga bakari babestarira, kubera ko buriya rega nta n'umuntu wemerewe gukora kuri cash power. Buriya cash power igomba gukorwaho n'abakozi ba REG. Buriya ukoze kuri cash power hari byinshi wakwica, ugatuma nk'inzu yawe nk'inzu yawe ishya bitewe n'uburangare baba babigizemo, ngo wazanye abatekinisiye batabigize umwuga, ugasanga inzu yawe irahiye wishimiye ngo uri gucana umuriro w'ubuntu. Noneho mwa kino gihe cy'imvura ubwo inkuba zikubita imirabyo ikaza, ushobora rero kugira gutyo ugasanga inzu yawe irahiye. Bityo rero REG yagiye gusaba abanyarwanda bose gushyira imirinda nkuba ku nzu zabo kugira ngo birinde inkuba zikunze gukubita. Inkuba iyo zikubise hari igihe iyo nta murinda nkuba ufite, amatarashya ugasanga nyine ibikoresho byose bya electronique ufite ugasanga birahiye. Bityo rero mugure imirinda nkuba mushyire ku nzu zanyu. Bityo ikigo cya Wasake, ikigo Wasake, ikigo cya leta, byari ibigo bimwe ariko biza kwivangura. Kimwe cyitwa Wasake, ikindi cyitwa REG. Byose ni ibigo bya leta. Rero mwishyura amazi n'umuriro kugira ngo twiyubakire u Rwanda twifuza. Bityo rero aya ngaya yari amatangazo abiri, itangazo rya Wasake n'itangazo rya REG. Wasake ivuga ko uzafatwa yiba amazi azahanwa bikomeye cyane. Bivuze ngo ni bimwe. REG ivuga yuko umuntu wese uzafatwa ari kwiba umuriro azahanwa bikomeye cyane. Ujye wibaza ngo umuriro bawiba bate? Banyuranye insinga za cash power, ugasanga umuntu ari gucana umuriro w'ubuntu, umuriro udashira. Noneho ku bijyanye n'amazi, umuntu araza agakata igitembo yakavomera ibigega, yarangiza akongera agafunga. Bino rero Wasake na REG babikomoje bavuga yuko umuntu wese uzafatwa azahanwa. Impamvu babivuze nuko hari benshi bagiye bafatwa bakoze ano manyanga, bagacana umuriro w'ubuntu bakavoma n'amazi y'ubuntu. Reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka niba rwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda cyane ukoze subscribe uruwa gaciro. Ibyo tugize hano tubikesha kandi ngiye kukwifuriza ishya n'ihirwe. Imana ikurinde, Imana iguhezagire. Ikindi turabakunda, tubahoza ku mutima. Turaza kugaruka n'amakuru arambuye hano mu gihugu.